Faidi sang tini ni update naigi nalene private job no je nai tugui tongnai roni bagai kaisa ke naigi nalene tini tema update tong bohairok naigi nalene nirok samang nai tugui ni tong hangke usai bai jephro krangai tonglai din nirokni gothok jangmani rok tongke nirok lagi manai jephro no o video ni bisingtui daily update video ni bisingtui nirok no private job tei government job information rogo nirok jephro no naigani try khailaidi daily no mai ke update magi tongnai ngin nirok channel kwtal pang subscribe khagi tonglai di daily notification magani bagai nori friends hono je masak share khailaidi je saunai tugui tongnai roni bagai o video sogi nengthang nge padi sangtini ni update rok nagi nalai sinai Assam Rifle Senior Secondary School Udaipur amongka notification kaisa sopaimani appointment ni kaktike a reputed English medium co-educational senior secondary school invites an application for appointment of following posts of teacher PGT psychology post graduation teacher ni bagai PGT tabongni rok political science no teacher ni bagai forangai manai minimum qualification tongani nangnai eligible angani inge master degree in any master degree honors angani nangnai master degree tei B.Ed bo tongani nangnai professional naigani thangke degree in education or 3 years teaching experience of the subject in higher classes in a CBSE affiliated school Omo hairoko knowledge rok tongani nangnai experience rok 3 bosor ni higher education ro teaching khlaijak ngi tongke melai janai salary rok 12,000 ni siming fix salary rojaknai tei bosor ro salary rok bo barenai term and condition selection process appointment rok ni no jangnai written test followed by screening test maronai interview maronai selection will be purely on merit basis ke angnai appointment will be temporary basis on probation of 1 year and further extension will be given by the school managing committee based on the performance during the probation period as per rule tabongni rok omono temporary post ni bagai khlagi manai 1 bosor ni bagai najangnai aphano school ni performance ka hang to hangke teibo bare bo khlai manai extend robo khlai jangnai je khaigan interest tongnai rok ni rok biodata pathogui manai aikeba broni email id go ni rok krangui manai 10 tini ni notification o nukmani 10 din jora boni last date of tongnai biodata rok document rok joto pathogani bagai email id go ni rok pathogani ingke broni email id arpsudp@gmail.com o ni rok biodata rok pathogui manai nironi biodata pathogani angka je application form no jotone biodata details rogoi te passport size photo document omhai rok ma rohornai nge farite next nalinai Tripura University ni bukaktike kaisa employment notification Tripura University invites on application from the eligible Indian nationals for filling a vacant position against permanent subject to vacancy for the position among a permanent job government job or job net chenai tugui tongnai roni bagai notification Tripura University ni bukaktike notification sopaimani omono je apply khegani bagai qualification busuk nangnai bohairok joto details ke broni website o hagai ni visit khaigai naigi nailedi eligible criteria ro website o visit khaidi www.tripura.univ.ac.in website o nirok
visit khaigi naigi manai amongka Hindi version by suijak nirok nugui manai o notification rok post ni bumang je vacancy brok najang brok khlaimani post ni bumangka deputy librarian UR ni go kroksa AGP 13 Omo Hairok tongnai te kaisa hingke Hindi officers ni go kroksa UR ni go A level hingka 10 Omo haikene brokni criteria rok online ti application ma khlainai 14 November 2024 ni siming 10 AM ni siming start khlaijangnai last date hingka 13 December 2024 jora tongnai time 5:30 PM jora last date of tongnai asangni bisingo ma khlainai genero website no visit khaigi nailedi qualification busuk nangnai bo hairok ifadi je interest tongnai rok nirok visit khaigi nailedi te apply kaigene website no nugui jotonw details ke naigi apply khaidi te jotonw te next nailai one time financial support সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি amongka SC student rokni bagai je poregui tongnai student rokni bagai eto দ্বারা তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমের পড়াশোনার করার জন্য যে সকল ছাত্রছাত্রীরা কমপক্ষে 2 বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 2023-24 সালে প্রথম বর্ষের ভর্তি হয়ে শর্ত সাপেক্ষে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এককালীন আর্থিক সহায়তা ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট 1 লাখ পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তি 50,000 টাকার ইতিমধ্যে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন তাদের 2 কিস্তির 50,000 টাকা পাওয়ার জন্য আগামী 7 মার্চ 2025 তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in সিটিজেন মোড অনলাইনের মাধ্যমে রিনিউয়াল এর জন্য আবেদন করে আবেদনপত্রটির প্রতিলিপিত নকল এবং আপলোডের ডকুমেন্টের প্রয়িত নকল সহ আগামী 10 মার্চ 2025 তারিখের মধ্যে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে যে তপশিলি এসসি স্টুডেন্ট রক পরেগৈ তংনাই রনি বাগैनो নোটিফিকেশন আমাকে যে গরিচুগিয়া আমহাই ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট নাঙ্গै তংনাই রনি বাगै तेवाइसा रिनिउअल खाइगानि बागै कबकजांमानि सिगां फैलागो 1 लाख टाका टोटली 1 लाख टाका रां माथाय तंमानिगो 50,000 तो मांगै पेहा गेते 50,000 नो माफिगानि बागै ताबो अनलाइन फर्म फिलआप मा खालायफिनाय एके 7 तारिख मार्च 2025 नि बिसिंगो एप्लाइ मा खालायफिनाय हि साजांमानि ते 50,000 नो माफिवानि बागै एके जे स्टूडेंट रक तंगै तनाय ब्रक एप्लाइ खायगा नोंथां जे तपसिलि जाति एससी स्टूडेंट रनि रो सगैगा नोंथां एसटी रनि बागैबो ताबक सफैजां नंगै तंगु निरक नागै एप्लाइ खालायदि गेते टीपीएससी नि बखाक्तैखि नोटिफिकेशन 13 तारिख नि सिमिं 13 नभेम्बर 2024 नि सिमिं निरक एप्लाइ खालायमानाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि बखाक्तैखि काइसा जब टीपीएससी नि सफायमानि न एप्लाइ खायगानि बागै बहायब्रावबो सफायनाय 13 नभेम्बर नि सिमिं एप्लाइ खालायमानाय स्टार्ट खालायजांला
nirok khainai hi chongui tongnai rok apply khailaidi graduation pass hingke apply khailai manai bono nirok video nuya khongke check khaigi nailadi video roy rojak nirok nagi manai PDF rok te link rok jotonw video description on nugui manai check out khaigi nai the next nailai Nightingale Health Group Agartala post ni bumangka marketing executive male ba female chala buri marketing executive ni bagai o samango khlagi manai kaisa Nightingale Health Group ni bukhaktike notification Agartala ni qualification 12 pass ni nangnai fluent in English Hindi Bengali kogrok amhaini tongani nangnai 12 pass ngai te experience rok health ni go tongui tongnai rok nangke prefer rojaknai amonga walk in interview maronai walk in interview ni date 12 13 tarik ni bisingo maronai 13 tarik ni 10 ta ni siming 3 ta jora salary te field allowance omhai roku tongui tongnai te bike roku tongani nangnai jaga thaingkha Nightingale Nursing Home Doleshor o jaga wanuboni location mobile number krangai manai 8798106771 o contact lagi manai inge tini abdara sing sinai nok channel ba jephro krangai tongladi dran friends sam jema sak share khalidi daily nom hai ke notification update mangi tongani bagai inge asung nang sinai jotonw hambai